I pozdrav ljudi, evo nas u novom klipu Outlasta, znači evo nastavljamo ovdje, mi smo se već sakrili jer nam resetovalo nešto i ovdje nastavimo. I sad on traži, i sad će da otvori ovaj pored mene, to znam. Ti čučni dole. Nema. Ovo je normalan. Kako te... Ako da me pogledao baš mene. Jesi ružan ovo. Ja čekaj. Ok. Jep. Da vidimo. Sada. Što nam vrata razvali majmun. Big fucking guy. The big fucker is stalking me, found a pattern. On se zove Chris Walker, ex-military police. I mislim da je bio neki pandur. Bug, ne. A šta mi je objective restarted? Znaš da treba da idemo? Gdje? U podrum. Što? Moramo da restartujemo generator. Smijem. Smijem. Prijedi vamo, liftom. Ne može, probali smo ono kad je pao na lift. Ja mislim da treba ovdje. Naježio sam se od podruma. A jesi primetio nešto? Šta? Ja mislim da treba da idemo ovdje. Čuo sam da neko dolazi. Ti se kriješ, on se ti krije sam. Čuo sam da neko ide. Ne seri, ustaj. Evo pa ti... Čuži ti još nekoliko puta. A gdje je onaj lik što je isključio to? Nemam pojma, zato se njega i bojim da ne dođe. Okreni se gore tebi to. Čuješ? Aha, tu. Ako mi sad neka budaletina napadne. Jas. Samo čekaj. Nemoj da isključiš šta god da je. Ne! Debil, ne, moj mamo da dođe. Da li ste vi to vidjeli? Da idemo pa šta bude, a? Jebeš mu mater, evo ga. Vidio me, peder. Beži. Vem ti familiju, Beži. Pas mater, sakrio sam se. Jebo mu pas mater. Samo da me ne vidi, znači kod je tačno gleda u mene. Okej. Si zašao? Jebote, naježio sam se.
Temo. Će on ponovo da dođe. Ja mislim to on stoji. Čujem znači vodu. Čuš ti? Ama gdje te vodu jebote? On je neki ludak, ali ono, pogledaj šta nosi da me bije jebote. Pogledaj ti ovo. Ako se nije isključio. Šta sad treba da radi? Nije, nije otišao, išao ti tu. A znaš šta se desilo? Ono mi kad smo isključili, bilo nam je tu do pola baterije, imali smo 4 baterije. I onda kad smo uključili, ono nam je bilo puno. Gdje je go? Hoćemo na jolo. Jolo, motherfucker! Ormanić, Davija Johnson. Oj, naježio sam se! Smijem ja da izađem? Je on zatvoren ili otvoren? Kao što vidite, ja se krijem u ormariću i ne znam šta da radim. Gdje biš ga? Ček da vidimo. Ormanić je Davija Johnson. Nema ništa novo. Battery. Uđi u ovo vrat, pored. Mogu si jače zalupiš vratima da bi došao. Hoću? Okej. Mi ne smemo da mrnemo. Pa će dođi sad, ali neće. To je problem, ja ne znam. Ja ne znam gdje je on, to je problem. Vidi mi ruku. Svat. Čujem ga. Ništa, idemo pa šta bude. Sa druge strane, a nisi gledao iza. Tamo to, odatle si došao gledao vama, ali ima još nešto si ide. Jesi ga vidio? Jebo ga pas u dupe. On bre čuo stražu, to je ne znam. Da? Nešto tu mnogo. Ježim se od igrice, ali je ozbiljno. Treba sad da budemo Assassin's Creed. Ali kako? Čujem ga, ko da dolazi ovdje. Znao sam! Čko jedno. Jebo mu pas, bonarsku mat. Brate, ja moram da idem, znaš, vidimo se negdje drugdje. Pusti me! Jebeš mu batera!
Što ne viš ti, ne može ga klapiš, to je glupo, man. Jebeš po materu usta. Usrano, ajde. Uh! Isključi kameru, ne možeš ništa. Gdje treba da idemo? Evo ga. Ali i ona vrata su otvorena, što je to problem. Sad čekamo pa. Čekaj, što mi sad? Gdje ga vidiš, maj? A čujem ga. Ma to ja, ovaj diše, ovaj reporter nisam. Skoči. I sad on iza mene, puff, motherfucker. A on je jurio od ovdje, sad ne znam gdje. Ne može on da se provuče kroz onu ruku, veruj mi. Možeš probati da se provuče kroz ruku. Eto. Samo izađe ovdje. Ali treba nešto da uradim tamo. Ali šta? To je pitanje. To nisi bio. A gdje je on? Evo ga. Jebe mu mater, znači tačno meni. Gdje treba da idem? Ajde sad će on da dođe malo te posjeti. A ko da gleda u mene, brat? Što mu svakome još da mu sveti oko. A ko ga jebe? Gdje stavio palicu? U dupe. Sam mu drugačije motkao. Originalist. Gdje on stavio u dupu? Da. Sad je on ovdje ispod. Heđu. Jesi vidjela da me baci iza? To bi dali. Notice, documents. Ja ne znam gdje, na koju glupavu... Ali sve to je uključeno, idi sad. Nije u... U ovom basementu trošimo... Jesi video? A jebi se prepička. Šta možeš ispod kreveta? Ja i čao, guraj se. Ja moram ići. Ne udaraj me, ne udaraj me. Ma nemoj mi da me udaraš. Ja stvarno ne znam da trebam nešto. Na koje sam se mjesto sakrio? Ajde, beži se sve. Just another ghost. Što kažeš da si ti... Duh. A ja sam... What the fuck, gdje je ono što? Blizu sebe. Oh, vidim sad pored tebe. Bum. A ne, ja ne znam gdje trebamo da idemo. Jebeš mu, ma! Ali ja ne znam gdje trebam da idem! Onda, nemoj tu, nemoj.
Drma se ceo ekran. Ne, nemoj, gledaj me jedno oko. Zatvorio. Trošim bateriju, neću imati bateriju. Opet. Ne znam da li je ono. Otišao tamo, jest. Jest, ma. Znaš, što se radi? Nije nešto strašno, ali je strašno kad ne je to. Ja ne znam gdje ti trebaš da ideš. Ne znam gdje ideš, to me zanima. Baterija! Oh yeah. I will kill you. Beži bre u pičku materiju. Nemoj da me dađe, please. Marko. Ma nisam ti ja Marko. Nikoga. Ljudi, ako ste ovo vidjeli, ovo je bilo ekstra. Koji sam ja igrač. Hoćeš Coca-Cola? Ne vidiš da je to ko... Pepsi! Nisi otišao, bo. Ali sad znam šta trebam. Sad trebam ono da pritisnem na sredini. Ne, nemoj da zackaš sad. A, pizda ti materina. Ovo nisi očekivao, a? Će razvali druga, brate, ti nisam. Ma jebeš u mater. Uspjeli smo I po stepnicu, si vid... Sad, šta trebam? Možda ima dole ispod stepnice. Return the security door, znači trebam... Ispod stepnice baterije pogledali ima. Čak, mnogo sacka, mnogo nam pao FPS ljudi. Jebate. Idemo ovamo, ne, gdje je security room, evo ga, ovo. Jesi to to. What the fuck? Mnogo sacka. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. Nisam ti ja, my son. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see Ima it? lepe zube, lepe oči i Can lepe you? kosu. Our Lord, the Wall Rider, tearing his Evo su truth into the ovi vojnici. unbelievers. The only way Svat. out of this place is the truth. Idu na svadbu svatovi. Accept the gospel, and all doors will open before you. Što ih ubija, majke? What the fuck? Crna mađija. Crna mađija. Ovo je već druga epizoda kako se imam s njim Outlast. I nešto se dešava, ali ja ne znam šta. Opa! Mačko, where am I? Where the fuck am I? Where the fuck? Znači ono u basementu, to me je najviše iznerviralo, znači bleh. Nismo mogli da nađemo put, znači bukvalno. A onda sam ga na kraju našao. Ajde, ustani. Ajde, slepac.
Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali, vidimo se u sljedećoj i pozdrav.